so honored, so blessed. Fatua lau tala, mo levan tauna mata tato menik. O le tele o quality o mea pele I mawanga ke loisi. O isi mo mea kele lo langa o sa wai mo ui ai. O isi o mea anga le whaika kaplo klameng e le o iai. So whaftai te lea ile ngā pa ia mlan tai tainga ile tatu tai tai whono sunga sepi ma ia masunga I whawhenga inga nei ia mo nei whamoe moe ia ua whamuni e tatou. So o la o mo ta upula ua whapenana tumai te alu te tapena mai ai ia o le leadership qualities I tu le leo tai ta. O nā lai whaisi mata o tia o si umitele ia whamaruru atu pa walu le atoa. Tau si o le whaola mai nunga ia notes mo utou. Whaolmole pe whaina ola mai notes I mo tatou. Ia, vi irali. By way of introduction, the material I'll be sharing is mainly from John Maxwell. And I am only a student, learning, trying to be a better leader, and repenting a lot of time. O walu fa nim taupu e o sorfolo o te o teimi o te tangi. Tio la lenga re tua mo loto pa. Whaftai le tua. So we are all on the same boat. Ele whapea me musa o te momoli atu nei whi au na whapea le o sili atu au ia oe le we are all learning together. Ia, peila o na tau al ponopo. O le whamoe moe. Ina ia whapenan tatu o ese mai le. Tūlanga o levan tatu sa whai ai. I am so glad pea na o whailofo tatu conference mo mua lava. O levan o mo misi me whapenei. Ne lau o tala le tūlwhai toa. I'm honored and privileged. I want to open with Hosea 4:6. Fia whaitau mai woman na quote o tusi masani e toi whafonga. E amata tuai le lau savat. Lau tau. Ua whau matia lo nu ina ua le se poto. O oe fo ina e te e atu le poto. O le mele o te e atu ai ia te oe. E le whai oe mo staulanga ia te a. Ua e whaangalo tu la fono lo atua. O au foi o te whaangalo I lau whanau. O le wha moe moe au tūle nā. Tatu o e se ia mo le pongi sā o levon tatu no whai. E o al nei whai whi auto te tilo mai to wha mai o levon sa wha I pongi sā nei telo ni mau mea. A velvi inga le tua. Amene. Yeah, without further ado, let's move forward. I have 2 or 3 questions I want to start with. Who knows a great leader? Okay, the truth is we all want to follow that leader. This teaching will help you and me. Hello? Not look elsewhere for that leader, but become that leader. We all want to follow. If you agree with that, can you say, please Jesus? Can we all say, please Jesus, make me become that leader? People want to follow. Amen. Ona tele, yeah, I am going to run. Pa malulu atu a usau tele na si ia lo lima mai kau fa pipe fa pipe mai kau so le mu ona e a fo ia e luas futasi ia points I ono se fulu mo tupu ia slides o fa moila. So we are going to have a race very very soon. There are 21 qualities of a leader. John Maxwell has taught about. And unfortunately, we're all going to learn about those 21 qualities in less than 30 minutes. Are we okay? Yes. Ke famna tuatu o famu mola onde ya uma e wa veta ua malete ta ile matu ai muri umma ya tangata. Oi fe muri se kai lei wa. Se lo limo pe fe muri se kai lei. We need to find that leader, and every one of us needs to be that leader. Okay? Okay. First quality, ole itu lelei. Mo alava mo mi el te tai lelei. El te tai. Character. Fasa mo ino le AMIO.
Whafonga whaitawina loma 5.35. E le ngata fo ilea. Aua tātou mita fo i pōpua ngā. Ina ua tātou i loa le pōpua ngā e tupua i ono sai. O le ono sai e tupua i le mautinoa. O le mautinoa e tupua i le whaamoemoe. O le whaamoemoe fo i e le mai. Au au whaamalingi mai le alofa o le atua i o tātou loto e le nganga paia. Wa fo ina mai a te i tātou. Character is the key to being a good leader. O laua mio malaua mio o se ki ta ua telelea i le aveo oe mau mataita i le lei. E mawhain tātou pretend, we may pretend character for a while, but hey, reality is problems will kick in and very, very soon the real you will shine out. Ko le alka ko angai ngā mau fiufi vali lau nguku po vali lau maka po make up sia kako amio. Ni le umia ai pa fanga yo ukafa ali ali mai le o mo ia amen. So e mo mia la ka o lo matamata tuina o le character amio. Ia o le FAAMATALAINA na le amio. Character is someone's personality shown in the way he thinks, feels and behaves. O le amio o awala ye e mafau el tangata e faaleo yo na langona ma amio ai. O ngai lolo le kaka. O lau amiro nga. God is good. All the time. Ko e pau ala kusi la ka whainola ye. Nga ka kau kau kusi kau kau kusi lalo. Mai ala whaikau whale. Ko mo e la koa. Ko e pau ala kusi la whaikau whatau to e whawha pulusu tolu. Ina i e fisoswani mo i vaenga lea. Ia sili ona leo ina o loto. Ile leo ina o mea uma. Awa e tupu mo ia i le amio. Halleluiah. Te le tu e tau whamatala. Whamatala le ngā poia. Amen. Kei, o le vaenga lea sa wai, o mea monia nei whatau i le amio. Mamumua, character is a choice of your heart that you have to make on a regular basis. It is not a gift. O lau amio, o lau filifilinga te whai e lo loto na e whaatinoina le yasu taitasi umalawa e leo se mea lofa. Alo? Alo? Ia ala fai tau le Filipina e lua fai po lima le sutas. Pa lea ta tau te teo telo Yesu. Fai matala le Filipina. Na ia usita ia o a e lungo sa tauro lai ustai. Le sa kakwai kaulisku sila ngumu wako fai maia kasi le mea lia amio le tangata. E fia i me lelei, fia i me fia, e fia i me matango fia file mu, ai olo me vevesi sola loa. Ok, o le isi me MONI e whatau le amio. Character is about action, not mere talk. We have to walk our talk. Hello? Jesus did so in Luke 22 verse 42. If it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. After Jesus had said that, he talked. Then he turned around and backed it up with his actions. Inga ua ngā pāle pu e o ngā lima. E whio sofia ia o ngā so o le pelu ma ka mawhai e ka ofi, ka ia lesi kalinga, ka koe suwakari, ke ulo pelu, sulo pelu, ka marikalinga koe whapi. E ma kua ile ka mawhai e Yesu koe polokan whakingo ingon melea. Le ale ki ngā inga le sasa o aba usi me mo ka mwa ialu mo le ko Yesu nga o nga pa uma safari mo pa u le se malosi le ba malingi toto he did his best na o na o toi la toma mai tanga te sa fa au le mo la au lo sa tau lu o na le mfinga o Yesu o vai tele but he gave it his all. God is good all the time. Character brings lasting success with people. Leadership involves people. E leo ka fale. E leo fale. E leo mea fale. E ke le la ku vai, mea fale ka fukuli mai speaker o mai. You deal with people. Aka ko lo la o nga handle ka ngaka. Hello. Ia o successful foi la ka ko. Ai aka ko e fai ka ko ke nga speaker, ke nga fale, salu nga fale, vele nga vao, vali nga bola mo. Lemsi sau. Yeah, I am very sorry. You are not a leader. I am not a leader. You are just a loner. Oh, God is good.
All the time. We as leaders cannot rise above our limitations of our characters. E yai me li miki ai lo wa mio pe e yai kwa oyo la wa mio. All of us understand that. Mam ka kon menga. Ia le demonstrate mai le li ida la lo wa kali ida in ma kai lufu lima fa lufu lima. Le li fa ile ka ave ia ka lengi kas nga kofu di sauri e kele nga wa fa. Ale li le kas. E va kon ka lengi kas e fa mai. Ole li la e kele nga mea. Ole li fa lai pule wa me umba. A walu ngai fa nga lua nang ka lengi dia. E le so ka lengi. E mai ko ave umma ia. Sia me la unga lua e fua lava ai manguia ia. La me la ole fele me ai manguia la sele ia. E sili e lo walu ke moe. Ai keu kang mai ka lengi li la. Fo i me lo makai la mai. He did exactly that. Ele ia lu ese mai longa mangaku. Ele ia lu ese mai langa mio o nga winganga. Le ala mai kai ia. Ona te tofu ale o ia ile unga siana mio mona winga. Wa mata fua. He got stripped of what was given to him, and it was given to somebody else who had a very nice contact. Ngam ko fa ngal lin me ka me fa God is good all the time. E fa langi kai la bo alo ngoi makaya amosa amosa la le e ba wai afia kai. E fa langi la bo ala va ya afia low character pol wa mio. Mo arrogance fa mo lunga. Le fi fa longo is fa kwanga. Along lua, painful feelings of aloneness. Ole ki ngai kupua e mai le ole o kasi e le aise sila ki fai me fa kasi. Awa fai ngai ke le aise si fi so mai ai. Alo nga kupua e nga kinga aloneness, painful feelings of aloneness. Kolu destructive adventure seeking. Koi fa le hanga oi po hau. Ilo ka ua fia su e manguia kai ko kasi ka kele manga o share se mea e ke o manguia ko iskaka ai ka ke manga ko fa piko i ka manguia ko ka ua e ko fa le hanga ya ko fa le hanga male muli adultery muli lua fai ka anga e ke saua ai ke fia le sala e fai nga ha bong sa e mo lo ka ka ia ko ambaka langa ilunga nga yo mea alo. Okay, lapkainga aw fisosangi boy to improve your character. Many fisosan mole PULUMU ingo lau AMIO. Search for cracks in your character. E yai ngai mak ngai ka e ngau ka e yelo AMIO. Ngau lau lua. Lau lua lese lau lua baru nga ka lolo. Lese lau lua mai se ka fa lesi. Lesi mo kuha in. Lo le fiu fa senga. So, search for cracks in your character. Check your family life, your personal life, your marriage life, your work, your community. Ko lai mama lai ke fi ke sa salua oi lai le mo fiu fa lai pulu lai mama so ko dua ul ngalwenga. Amen. Lai liki uma kwa me lo fa ngau me lai fe ka longa lo fa ngau. Ba wa mo la. Lai liki alo kwa oi lai ki kilo me lo wa mio mo winga mo menga fai. Hello. Ke ia ka le la ko ka wi. Fa pe ha o le se fai fi au ka malo la le wala unga mai o. Ai se sa wi se va i lo la ka lo fa le so ka. Wala va nga this point look for patterns. Look for patterns. Siaki bo ha vai nga ele ke pa u ya. Ko siaki. Ole skaka. Ele kele angi mea. Ole mea nga e pa u me le songoa. E o mai ngi nga ke pa u ya. Fa ka lo fo le silisi fa ka lo fa ba ku sali ka wa. Hello. Number 3. Face the music. Elo ka lo la au e pese masiva. Make a list of the people that you need to go and apologize to. Wa e ka ngoi sia kia kulau po le me ie mamma lo va ai ko mo ka fe wa le ma fun ke va ka me se pi o ke le ka ke va ke lo ai lo mo ngumela se pi ka ke va ya ka alo ele lo e so ko lo ma fa me fe mo ka xiao ki lo ngim ka
I have failed so bad in so many areas. I need to apologize to a lot of people. I can just go. I have to face the music. I made a mistake. I have to go back and apologize. And finally, rebuild your character. Have a plan for rebuilding your character. Avoid repeating the same mistakes. Even if it may take longer to regain your reputation or your conduct that you have lost. Hey, it's still worth it, because you will finally be able to rebuild it and get much stronger than before. Give the Lord a hand. Ya, le lau ke wa ya kuala umala ko mi le la fa la se la waki. Ai o le loinga po fia miu ke fa mo ka po fia miu ke ko pe fia miu ke uma. Number 2, let's have a race. Charisma. The first impression can seal the deal. Bo fa Samoan le charisma o le loto lelei. Fa Samoa kili loto lelei, nice spirit. Are you nice? Do you want to be next to a nice person? Hello? O le loto le leile e langona iso stangata le sa o tonga pe asa u o kafa pe asa kilu kalangoa pe asa kilu eva a ka fau ma ka ki o ia fale me lok fifia o ka se le o le loko le fa kua o ka se ma ngai o le loko le fa fia ai ka lo vai o ke me u me lokua ai tu tino tangata Kua makanga ke le loko ngi fifia. Kua makanga ke le loko ngi farkua. Halleluiah. Amen. Charisma, alu fe tau tusina, is the ability to draw people to you. Ole malosi angai toso ina mai tangata fia mai ate oi. Avasa pati virali. O mea moni nei fa tau le charisma po o le loto lelei, loto nice. What makes you the kind that attracts people? O ki nei e matala ilo mai o tangata e te oi ma. Number 1, love and enjoy life. E always o langa e fia, you are passionate about living. Au mai fa la ka lo fala oi vai se ese le fia le ainga le ese le fia ese le fia for kula I would have been around her. Number 2, have 100% appreciation of others. Makwa e fia so skaka por ka ka maulunga maulolo la yo pe la fa pe pe mimiki. Olha, o mi foi por pau miki, por pau la boa. Alofa ye me fifi. Amen. God is good all the time. Au wo ki fa senga pe nga o me ai fifi ye. Pe ai u fifi ye. Pe makiva fifi ye. Pe mai fifi ye. Amen. Ai o ka ko ki fa lo ka. Next one, share yourself. Share your time, your abilities, your giftings. Last one, think about others and their concerns before yourself. Hello, be other-minded, not self-minded. Apa sahaja Yesus? O mea moni la nei e, le fa o koe kas. Be aware of hindrances to charisma. E iei fu la mo o fa lave po local charisma, po loto lei. O aka me fa lave loto lei, pride fa maulunga. Insecurity,
ole le sa oloto e ngā lulu e whātasi mo isi tangata. Moodiness. Mai taita ngō fio tā ua. Whaikakau kawha. Eke moody. Hello? Whaikakau kawha. Peia o eke la vele vaenga lea a. Ia, awangi e koe moody. Leanga ke lenga mea ole moodiness. Perfectionism. Olo musu e leanga se mea. Olo musu e se mea. Olo musu e whaale kongu se mea. O ngā e mai whana raka le ima sau mei whaia. Hello? Lea i man kakao koe o kawha. Male cynicism. The inclination that people are motivated purely by self-interest. And you tend to doubt their intention all the time. Wa la vea koe mas whaiwhiau. La vea koe mas overkua. La vea koe mas apaskolo. Pero wheka. Amen. O le kama lea o masalo vali. Wheka koe kawha. Ngā lua mai masalo vali. A whapea o la ua masalo vali. Ia e whaamawainge ia masalo vali mai whai. Alu ese maka whako whaongi koe sau. God is good. All the time. Okay, to improve your charisma. Ina ia whaalelea lo loto. Lo loto nice. Change your focus to others before you. O le tele o taimi ua halu aka kemi ngā oea ma. Ngā ka koua ia. Ngā ka koua ainga. Ngā ka ua marka ua whangau. Ai whawhea e whangau. Amen. Ai whawhea e whangau. I was about to be LELEI. Sepi is a very good demonstrator of that. I was about to be LELEI. Wai whalonga a launi lau le whangau Sepi. E sawa mai o i Hamilton. E o Melpongi. I was about to be LELEI. God is good. Number 2. Employ the first impression mindset. Whao ngā le wheloa ailoa. O geiloa. Ngā ngā lo wheloa. I makaka fia makaka e kioi. Ia. La fai kul fa mulbudi fa kul fa kaiga. Finally, share yourself. Fa solo tangata. Fa solo temi balas anga balofa. Talent. Ai fi fa kaiga mela. O ke le ilo le fa ke kilo ngai ma ka kinga le me ka charisma. O ke le lo pola le me charisma mo mo fa ka fa e ke kusa lu fa ko ai ngai ma charisma mal fa lau. Amen. Ai wo te ilo titilo. Wei ei. Ai me sa wala ka pa ia fa ia ke o ia ngomo lo inga. Anga o ia. Ole tasi iwa tasi, iwa lua, mi, pesa vai na mango fa fa ka fa iwa ngua nupi fa ya so ia Samoa o ma ua ka piko makavale le fa ko sa fa ngua sa ka ngufi. O le fa ka fa inga ruenga. Ile vesi wa ka o ku pe ka fa o le fa linku pe fa ka ska vale si le fa se lo fa ka vale ilo fa ka ni fa ngua le fa wa fa ngua. Ka ko ma nga o fa ngua o ia o le fa ngua. Ya su o lo se mi va ves fa ngua mau o lo le fa ka le fa ngua fa ka o le mau le vai ke lo ke mi mau o vai la inga mau la inga fa ngua o ke mi be ai po e ko ngua o le pa la ngi ngo fa mo fingi mo ke ngi sa mo le fingi o fa so ko lo pa ki o uma to ma ho fali ai ele fez todo a pa wa ma ma ki manga o fa ngua e lo ka ke pi fa ka ko ma e pi ko lu o mau le fale wa ele se ko ngua fa ya pa me a ba ko ai me la foi me ai la mo ka la ngua fia peia mo ki masang mau le fale okay le vilia ko le fingi so ko lu mai se fiki no ko lu mai o le fia ko lu e ke lo inga fai mai lo ko lu e fia kwa oi il ka ba lo nga so fai mai la lo ko lu aua ke rua popole. Ale ese rua kupe. Ku wako le kai mi ke rua su ese rua kupe. Ai ole ka ofin fa ngua mo rua. I was shocked. Au fa kai ele ko fa mga ko mo that's charisma ya ngua mo lo inga ise me ka charisma. Amen. God is good all the time. Kalau sia ko yo so mo be charisma. Vai ka fa wa me charisma. Okay, Lacey. Commitment. Sorry. La ya la fa sa. Commitment. It separates doers from dreamers. Ole lo fa sa mo inga la le commitment ole awai. Ole awai ese ai mai loile se senga o tangata au na ma tangata tu lisi miti oi fai miti. Lo il me commitment pole awai. Ya tu sina su fa tawai. Ai ole FAAMATALAINA commitment. Olo awai olo fai le ole me sili
ona LELEI I lo taimi. So commitment is defined as doing the best during your time. Le kaimi ke fai ilo best, le kaimi le ke ola hai. Kaimi le ke fai fai awai. Kaimi le ke fai kua hai. Kaimi le ke ki a kong wai. Le kaimi le wa e ngofo mai ai. Now. Mangunga ke ola. Ele isa control si 5 minggu ke rumah. But now, what do you do? Commit. Hello? God is good. All the time. Ia, ngai whakai ka inga lai e whamamlamagi le winga commit. O tangata fusu. O le mea ilo o commitment kakalea. O mo kua ia longa, poso se kai me pasasa longa papakua. E koe kuma inua. Pe pasasa fa se fulu ayo, pe 5 se fulu ilo kalunga fusu. O so se kai me pasasa ilalo masange pika, pasasa ilalo kuma inua. Kinga na koko nguku, fula maka, o kaule ilo aku lo fali, ai kuma inua. O le commitment nga. Wa le fai ngofia nga pasasa ilalo, whakanga oki loa. Loa. Leimis wha moi. Au sa pati. O le tangata ta moe malafongi ku unga ka moe mamao. O le commitment kaka nga. O koe ka moe mo le isis fulu maila. Au umalonga malosi. Alu e fai ko le nginga ki nganga fa ko bon malosi. Ai koe ka moe mo le isis fulu maila. Ko le nginga me ka skelo yo o la suku unga. Ka moe fa ku ga. O ka moe fa penga. Fa ko bon basko fa penga. E sa wa mu au sa pati viri. O le fita. E makua kasian me lima fofika ya ele olo. Ya el kum monga ile popole pro el me fa kalime moyo. That's commitment. O ela ma o le kai ele tua ka pala winga le kwa. O me umanga pala ye. Ma me kele ia ngai ke lo. Awai. Awa ki kulisi. Awa ki kulisi fa kalo falisi fa ele o taun tulisi. Amen. Eu tá outra tá uai, eu só pode vir ali. God is good. Okay, la oko mo loka ko. Commitment begins in the heart. No mo fai kalkusi ke va mai va ilo loko sa wai. Commitment is tested by action. E tofo lau awai ia ngwenga. Awai ma fai e awai le ke go fo mai se ka makamaka lau ngwenga le ai ma se me fa mai ya. Le ai ma se me kasi, le ma se winga lo fa ko kwa, le se ngalo ngal pluma ai. Amen. Commitment opens doors to achievements. E ma kalai fa ko a. E ke sele ai. E ala lo awai, your commitment. 4 types of people are exposed by commitment. Number 1, cop-outs. Those who avoid commitment. Number 2, holdouts. Those who resist or refuse to commit. O tangata na e la tu te ena mamumusue e awai. Dropouts. Those who abandon commitment when the going gets tough and the tough gets going. So the best and the easiest thing for them is to get up and run. Kongi solo. Fa maru lo ko sunga fa fenga inga male sa fa inga ko inga. Ia o a onge inga. Hello. Male vai ga muli. All outs. Those who give it their best and they're all during their time. Vai ga muli la lea o la to ye tu a to ia LELEI la to te mafia I lo lato vai te mi le o lai. O le so I fua ma au nai. So pati vi le. To improve your commitment, inga ia whalelea kiri lau awai. Make sure your commitment, make sure your commitment. See if your words match your actions. Sia kipo o bengai ke fua ye lau commitment malau awai po sa. O nga kusa lau kau kala, mau lau whakingonga. Peo mo all lo se kau kala. Ai fiu ki kilo se whakingonga li se mea. Give it your all. Consider it worth dying for. Koi ave umayai. Awa ke mo pole ai tai atai. Amen. Ai muso ke tai ile meu wala wele tu ia toi. Oi, o ela kuris. Amen. Mare koi sulfa fa pototas.
Ma le sulfa no le fitulua. Ma wa le lei ya le lido pe kelu mai fa fa ka inga. Fa mai pe kelu oi le ai ka ke o mo e. Po le oki ka ke o mo le oki. Ai o mo disi nga o mai le kengi. Ai oi foi. Le fa me oi foi. Oi foi. Fa ke ia pe kelu fo. Oi man ko le pe kelu. Nga fa mai Yesu e fa fiki fa ko. Fa fiki ia le. Ai fa mai le alu fa fiki. E fa penga uma le ka fa. Fa ka fa o ka u e le fa me ku spoia. Ah, pe ka u e le la. Commit. Ave uma ia, awal ave pelo. Awal ka kala le kingo. Ya wala nga. Ka se fe temi. Communication. Without communication, you travel alone. Without communication, I am alone. Communication is imparting or exchanging information by speaking, writing, or some other means. Truths about communication, effective communication. Simplify your message. Fa ngofie lau sokainga, fa ngofie upu fa wanga. Amen. Awal fi kengi mamafa fi ka mamafa alu so tiki so be fa ka. E fa confuse ka LELEI so poko, LELEI fa volea. Amen. God is good. All the time. See the person you're communicating to. Kalau ya losa. Losa lea. Ali losa. Losa. O lala kala malaki lang fakia o ekili sao. Ali losa. O efia se kupe ka ko cheria o ali losa. Ali efia losa fa kalma yesa ka kalngoi. Alo. Efia ka fa pengala ka kalngoi. O lai fa kali me ko inga e la ko ese e fa sa fa kali ko inga la ko ese me kalngoi. E kalngo ko inga ia wa fa ka usumelo sunga ia ai o ngai fo ia fia. Eh fa sanga ia. Hello. God is good. All the time. Ya wala nga alu palu disi va ngali. To improve your communication, be clear as a bell. Ting 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 ting. Everybody heard me. Make sure like pisa kaka. Fa se me lo magaka lela I don't care usawa o fa mai tele tu spo ya ala le ka ngo ma ai ka o le si lo ngo mai. Refocus your attention to the people you are communicating to. Ma ko focus le ka ka ye ke communicate so ka ye. And leave your message. Leave your message. Elei masesi e fia mga olo message, malau message. Ya, eserka message. Eserka olanga. Amen. Number 5, competence. If you build it, they will come. Ia e loa fai le mea lea e te talanoa tuai. Amen. A e loa fai, ia e o mai kaka. Ia te oe matonga lua fatasi. A e le loa fai, ia e ke viu e kau walau kaka. God is good. Competence is the leader's ability to say it, plan it, and do it in such a way that others know that you know how. And know that they want to follow you. Ia o quote nga mai John Maxwell. Ai alu fai tau luko nitum tau petolu, lima leono. Truths about cultivating your competence. 1, show up every day and come ready to work. Keep learning, keep growing, and keep improving. There are 3 types of competent people. Those who can see what needs to be done, those who can make it happen, and those who can make things happen when it really counts. Which one are you? To improve your competence, get your head in the game. Amen. God is good all the time. Redefine the standard. Ai fai kunga wo fai finka o me ole wala ka le lo fai o finka wala fai life wala ka ka le fai o finka ko readjust ko kunga ila la fu ye finka au su ye ngofi amen ye wala ongo courage
Ola halu mo la ko. Tolo loto. One person with courage is a majority. Ole mela aole le ko loko ei kusa pe pala ai umma ko le kongui. Ai nga losa ka ka lokeli. Ole majority losa. Amen. Lavanga Courage is defined as fear that has said its prayers. Oi se lefefe. Se lo lima pa lefefe. Oi fefefe maka ko sepate mala la ka ko le mena. Le ya se ka ko lefefe. Ai mo mi lo ko. La be fe lo ko. Fai ka lo ngai ko lo le. Ku lo le no fai. Ole si fam talanga le ole ese ka yo ngai fam talanga. Ole courage is doing what you are afraid to do. Ya, wala si nga eri nga O mai lai fa mai ole to loto o lo kang le fain me ngai ki fe fai. Au kang la ku fa kasi me ye lua mai lo fa talanga ba pa. Courage is doing by faith what you fear. Le la wo kang lo fa au fa ka me ye lua ole to tangata la to loto. Ia wanga faia i le whaatua le mea lai whewhi ai. Whakalofo le se o ka whawhai. Ia wala i la ngale la ia wa. Okay, God is good. Okay, truths about courage. Courage begins with an inward battle. E mua whali ka unga kapelu ma ka unga ko i ko kongu lau loko. Alo? Ke ma ko ia so. So ko lua ai whamasuko. Whawhele. Whautaling. Lewa nga kau ngai kolo loko. Mea ngai ki papole wo fo I mai ai la o singa. I had to fight those battles. Alo? Whakakau ka whai amakai kongo le amaka mai la wolkeli. Ele amaka mai ko kwa oi ele ke maka kui. E amaka mai ko kongo loko koa. Courage in a leader inspires commitment from followers. A kola loko kai se e pupunga ke sa pala aya ke o pupunga ka ko sa pala ay pupunga wo ko ko loko am sa pati vi LELEI ba iska ka ko kas o fa longo I kalanga le mo vengo kala le pasifika ko kasya ka malonga single handed handling ya yang iwe ang iwo ku o le ngu because significa ka malanga al ka malo sa mo am sa pati vi LELEI we only need one go ku sa pe ko ke mo kwa mo ba ay ko kasi wala ba. God is good. Your life expands in proportion to your courage. E whaalango-lango le me ia e mara kupu wa e lo wola. Me ki whaia. I le ke leo lu koa. Amen. A pala ai ia saulo ma le au kau ia o kamaloko riaka. A sa vali kualingi ka makiki o kawika. Kala kawika whai. Ngau fasia I lo ulima le ulosa. Malilionga fao mai o la uku le te mai mamoe e ku mai fo I le ku lo lima le fa uma mala ku la fa peka ngio ke ma ku fa uma mai fa Samoa. He said, I killed the bear and the lion with my hand and saved the lamb from their paws. God can give me that uncircumcised Philistine. Fasamo mo ko. Kamika vika. Sengo fasia lionga malulosa. E au mai fo ile ko lima ka malole. Porque ka fa me nga lingfa pe nga oi. O lo para ai ke le koa. God is good all the time. Really. To improve your courage. In a yatolo loto, face the music. Accept the fact that you made mistakes and apologize. To people you may have hurt during the time. Talk to that person. I'm sorry, darling. I'm sorry, son. I made heaps of mistakes. Forgive me. God is good all the time. Discernment Discernment put an end to unsolved mysteries. Sa ilinga wa fafitauli.
Roma sulua sutas tasilua. Discernment is the ability to see the root of a matter. And it relies on intuition, very important here. And rational thought. Intuition are instinctive feelings. But I believe we Christians, we are advantaged. We have the advantage of the Holy Spirit. Ofenga foi langa boya. Ofensa way intuition. Ofensa way instinctive feelings you go. So we go ofenga foi langa boya. Fa mai Yesu ngo foi ko kongu ya ke ole go. So if the Holy Spirit sits, live and dwells on the inside of us, and if you're in tune with Him, eat the right food spiritually, when you need to tap into Him, the inner person, that's the inner voice on side of you, He will help you. Discern. Amen. Yeah, alisi vai ngam so song imbai. Yeah, oh, based on hard evidence, facts. Memongi. Amen. Ere pingi on memongi. E mal memongi nga mo solid evidence. Ko yo fa kasi maleo fa longlong ile nga pa. Iya. Au so pativiri. Ya, alu oi fai umel faling nga mea. Discover the roots of all the problems and issues. O memongi kang fai. Multiply your opportunities. Discernment help you discover the roots of all the problems you may face. Discernment also help you multiply your opportunities for advancement. Amen. Ya, malay vanga muli nga vanga nga. To improve your discernments, listen to the voice of the Spirit of God in you and the Word of God and the spiritual leaders, your mentors, your spiritual mentors. Au sa pativileli. Kako ekalesia, ele nga kako la fa yel kako overhead oversight. La yel kako worldwide office is a worldwide committee. La yel kako worldwide oversight. If I pen out of social mai, pa mo mil kai this game. God is good. Say fa manatu ma la fa unga fa mela. Le fa ifa unga kilangi. La fa ka fa unga mela si o la yel body of guys of social mai. La yel mentor. God is good. All no value truths. Focus. The sharper your focus, the sharper you are. La fasa more focus. Fasa more message so go focus so manolo. Ah? Yeah. On go like. On sa olo kai. Sa olo kai, sa olo faaka, sa olo vai. Sa LELEI lo faaka. On kwa im makwa LELEI lo vai. Olom kwa im ai. Ai ama ka kupa lo faaka. Oh, ke fiu e fanga uma ka le vese lu peskas. Ke wa ko ka mo mai se ko oi mo. Okay, focus is concentrating on our time and our energy on priorities. Long we ga ka ngai lo po priorities. Ong a fa pe nga le focus yai concentrate ai wa lau kaimi malau energy. Ya, ole formula fa ngofia le. Focus 70% of your strength on your strength. Faalu le fix full pasenge lo kaimi i me ke malos ye me LELEI. Faalu lus lim pasenge i me fo. Ela nga me fo e ke grow white. Ai wala masinga 5% e faalu yo vai vainga. O ka se ma umau ai ka faalu le fix full pasenge yo vai vainga ele me ngai. Alo. La me fo i le 5% nga. Ka ngoi ke lo you minimize your weaknesses by delegating what you are not good at. Ole make LELEI, make vai. Okay, pole foi que eu fazia isso mesmo. Galo vai qua, sepi, oi foi o perfeita. Ia vai cuia ia que o perfeita meia. Alô. Oi foi kamuka. Ia lele bela ola os kamuka. Ia kamuka ia que kusiaka. Exingia. I will mo volo kaimi. Ya ola vela. God is good. To improve your focus, shift to your strengths. Awa ke koi concentrate your vinga. Delegate your weaknesses. Focus on your strengths. Ai ka ngoi kufa me ngai ke le lo fai. E fai wis ka klai ola ko maru anga. Generosity. Your candle loses nothing when it lights another's. Ele ima se me ma ola bolinga. Pa fa nga 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 mo fa mo ko le bolinga si nga le pe. Generosity is the willingness to give help or support even more than usual or expected, as per the Cambridge Dictionary.
O me mongi ngai whakau generosity, lima foai. Be grateful for whatever you have. Put people first. Develop the habit of giving. Yeah, I was about to improve on your generosity, give something away, put your money to work. Number 10, initiative. Taulamua, you won't leave home without it. Initiative is defined as the ability to assess and initiate things independently. It is the power or opportunity to act or take charge before others do. All mela ike kaula mua ikele wako ngofo fakali po se wa makasame ai lo ingal mel le kong fai ai kele fo ya fa mereka kusboy ole ka salam nga o ka kaka se ko kira kaka ka sala le ya fo sa fo fai ola ko kai elo I ai o wala ko lo mo me kong fai ai mo muso fai fa ka lo fo le si fai fa fe kai ya bo fa lo kun mele God is good. Truths about quality. Initiative. MONI initiative. Initiative help you know what. Quality leaders possess. These are the qualities leaders possess to make things happen. O LELEI nei e tangata e mawhaino lato whaia me e tupu. Mamua, they know what they want. They push themselves to act. They take more risks and they make more mistakes. Awa ke fefe ke whaia mea ma se. A whai ko se koe whai. Nai whalong fo o lala me walk ye isi kaka perfection. Most of us make you say, hey, the more mistakes you make, the more learning you do. And one day, all of a sudden, get your wall out of valley. That's how perseverance. To improve your initiative, change your mindset. Look for opportunities. Don't wait for opportunities to come and knock on your door. Do you need an opportunity? I'm here. Take the next step. Listening, number 11, listening to connect with people's hearts. Use your ears. And listening is defined as keeping silent so you can hear what others are saying. Truths about listening. Keep your ears open to your followers. If you're a leader, keep your ears open to your mentors. Most of all, keep your ears open to the Holy Spirit and the Word of God. To improve your listening, change your schedule to make sure you make time for people. Listen between the lines. Try to understand real feelings or intentions from what the people are saying. Okay, can we stand? Let's all stand. Ya, liu tama tau, liu tama vale va pepe hau, ang vale tama tau, ang vale tama tau kau fi fafo, maka va kele kong, fafo, kele kong, fafo, fa ka give me 5. Iya ko la mo lo la fa ko so lo ya. Le wa o mo su lu le, a lo nga wi ko iva va lo fa la fa so. O kamera lo ko mo ai o passion. Passion takes this life and love it. Ole passion, yeah, ole afile ole mumu ngau. Passion is doing something you do well better than anyone else. Ole afi mumu nau le ya te oe mawhai na e whaia mea nei te lo whai. E sili aku lo seisi aka kape ang whaia. Amen. Truth about passion and what it can do for a leader. Number 1, passion is the first step to achievement. E ke au sia ai a singi mau mo metinga. Pe a yellow passion pe a mumu se feel ngau ya ki oi. Alo. Passion increases your willpower. A e loko yai, e le ima se me ke le mwhaia. Whamale upu ngau vave maua o primary school, o le mea i le loto. E i le ala e whaia. Le ima se singa koe kau fia oi. Pe a i lo loko le me whai. Po o le kenge,
ke le fo iskama pe ke le fefe lo kama ele ka fio lo kama ele ka fio o pinga pe lo ka o poksa lo ka o poku lo lo kama la ku mai on me la ke o level po asera God is good all the time. Passion makes the impossible possible. No vai. Ai passion. Ai ni ya no tai lo la fi mu. O ha me fa me ka kali ma fai. E kasi lo kala e ma fai. Ala fa me kala kus boya. E ma fai me uma ya. Fa kala fo lis fa. Wala ya wala fo ya ngam ya. Oh. Kai fai mai le tua. Ole mele ma fai el tangata. E ma fai le ku. Alua aula ma le ku. O ila sa o fa sa ka mo ya wo e ma fai. God is good all the time. Okay, to increase your passion. Inga mo kwai mua kili musa sai lo le afio lo ngau. Take your temperature. Va ele fu fiva. Sia kilo vela. Sia ke ko malulu. Awo. Kupu fale kongu ya kuku lo lefi. Amen. Light the fire of your passion, but sia ke ko malulu ole ola. Number 2, return to your first love. Fa linga nga lua fa lima. Wala nga ele ko le ai so first love. Associate with people of passion. Vai kanga ke vai ko ese ka bal pulu ngau. Pipi ye. Pipi ye la pulu ngau ya kile ngai pulu ngau. God is good all the time. Yele numero 2. Positive attitude. Fa Samoan loto ye. If you believe you can, you can. Confirm me mariko iva lu tolu fata o suvalu lu tas. E company na wala tu tfenga luenga ni apia if ka can do engineering. Whatever you want to do with iron or anything metal. Nga if ye nga obi ere okay mga oi faisa o so ko ke pula. La le fainga nga if ka oi pa ya avelo so la. Ma ia longa ngo so ko nga me la vai me ka engineering is an engineering so se me la vai fa nga ye o me ya e lo ala kwa fa. Ke lo nga ma ia nga demonstrate ya ki oi. Le ka wol positive attitude. Ai o ke lokfo ke fa nga fa mai palangi. E ke alu le kiuke, e ke alu no fiso o malo ki dia mai meia. You will never take no for that answer. Awang e fo mai. E le kalia mai le kiuke, le kalia mai le malo me uma. Ai e sau ko man kilia mai meia. Nga mai me fa fo fingo male valeli. Ole ma nga ye nga mea, and because I was trained that way. Soli, o ka fia e fa ka fa masangi nga nga lu el positive attitude. Fai mai mo ka kale ma fai ai e ma fai. Hello, nga ye upol kus po ye over kasi boy. Malavang ha. Truths about your attitude, having a positive attitude. Your attitude is a choice. Level fa Samoan attitude, olo loto a. Level fa Samoan foi. Loto ye. Loto ye. Your attitude is a choice. Olo loko ye. Olo fifilinga. Elo se me ke oi wa manga ye wa loko ye o ka malo la le lo mo ko lo attitude le. De ai o le loko a oi fa ye. Fa lo fifilinga. Your attitude determines your actions. Olo loko. Pai loko ye. E fa pega fo nga mulmuli me fa. Ai le loko ye. E fa pega fo nga fa fo linga ba ka fe ma ya le sa mo fa ye. Amen. Your people are a mirror of your attitude. My people are a mirror of my attitude. I am very sorry. Anyway, God is good all the time. To improve your attitude, feed yourself the right food. Ele o ko pai. Ele o lulpua. Ele o pole tua. Sao training ia fa fangai oi me ai sa o. E ke malo si ai. LELEI mo loto. Amen. Bele ga oi ko foi fi au. Fa ka foi ngi me fa pega fa LELEI mo ka ko fa kas. E fa LELEI oi fa LELEI ma ko. Fa ka lo ka fa e LELEI fa kasi ma ka ko me. Au ala ia ke ko gu. Amen. O me sufa. Ko fiku. Ko lo sufa. Problem solving.
You cannot let a problem be a problem. For if Afrikauli, our lava is Afrikauli, I have like for my low, but for Afrikauli, low. I want to go to Afrikauli, if I go, I ain't about Afrikauli. Go like Alicia, go to ministry. What is problem solving? Solving all the problems that do arise one at a time. Truths about solving problems. Our world is growing in complexity and diversity. We interact with people, we are not interacting with machines. We cannot control all situations we face. Amen. Hello? But solve all the issues. Do not leave any issue unsolved. To improve your problem solving, look for trouble. Look for trouble, then shoot them all. Develop a method to solve all those problems. Yeah, le method ngali ko ko. Le method le yeah, alavas kami ko oyek. Memuli. Surround yourself with problem solvers or troubleshooters and work with them. Mengang of kasu ini problems ka fanga lo. Ol me fai problem or ka fanga. Ngamo iga ka fai ngol ngol ka fai ngol la he's a troubleshooter. If I kong lo se me msingi, ami troubleshooter sa fanga lo msingi. Le ai le sa we fanga va mo le msingi sa we fa if fall fa fika lo msingi. God is for kalo fa si vai malo troubleshooter. Malo troubleshooter. Not a problem maker, not a troublemaker, not a trouble causer. Okay, sulima. Relationships. If you get along, they'll get along. Maftanga misi. Relationship is knowing how to get along with people. Maftanga misi ye luang ngalu misi kaka. Amen. O me moni va tau na vainga. Have a leader's head. No we get kisau molo hulu ale hulu kai kai. Hello? Meaning you have to understand people, where they are, and what their needs are. Number 2, have a leader's heart. Love the people. Yeah, David shepherded the people with the integrity of his heart. Amen. Extend a leader's hand. Help people. David led the people with the skillful hands. Ai ka wa. Ko fa ma ka fa. Samoan mai lo. As a leader. Samoan mai lo fatu as a leader. Samoan mai o lima as a leader. E mo mia inga ia LELEI kiri ai. Amen. God is good. Love so to inga. Lau lu maftanga mai tangata. To improve relationships, strengthen your heart with the word of God and attend all the training that is being provided. Mafuanga kako training ni. Repair a hurting relationship. Yes tangata nai hurt on a oipo ngai hurt ai. Repair it. Go and meet that person. Begin to make a list of all the people you have hurt. Amen. God is good. All the time. Number 16, responsibility. If you won't carry the ball, you can't lead the team. E makwai le mafaya nga pikia nga filifilia ya makoe kapikengi no peleki pa nga kamoy mo ya lungon malala kapimpu pu kaka le mo.Ais fa kay nga nga. Responsibility is the state or fact of having a duty to deal with something or having some control over someone. Meron ka lo responsibility. Olo, la fa sa mo responsibility na. Olo talia ma fa atino lo pitola. Talia lo pitola ba ka fa kingo, ele ngal kalia, ai les fa kingo. Ele ngal ulo coffee, ai les ngal wenga. Amen. Truths about about that. Let me responsibilities.
These are the characteristics of people who embrace responsibility. O mea ngi e longo fika kai fia ke le e ka lia ma whaakingo o laka mo kawhaioi. Mamua, they get the job done. Auspativili. Number 2, they're willing to go the extra mile. Ele kaua nga whaifa paole, ele kaua whai nga whakaungu, but the whai le me ngaka lelelei. Ke lako e malhilo loko. Number 3, they are driven by excellence. Have a look around. Vai luma. Vai walls. Vai luma. Koi vai ku mera sole. Koi vai me luma I. Ai afa pega e ke me praise and worship nga pomangai. Ai ma me sore nga faku. I really love lo fa ko le mangingo makayo leo kakape pese kai kasi. Mangingi o mai leo le se me fanga le uma pe kasi le leo la pese. Vai fai fa mangaya. Amen. Be driven by excellence. I will find me fakalpelo. I will find me kaungu. To improve yourself on responsibility, keep hanging in there. I will get go se vai. I will go ngelo solo. Amen. A fa uma kupa me fa luanga. Ya ko fa kau ki me fa luanga. Ai uma kupa me fa luanga. Me go ki ngai ma kupa lai ka fa ya. Fa ka me fa luanga. Ngome sufiku. Security. Competence never compensates for insecurity. Johannes Futol, security defined. Secure leaders empower others through delegation, giving them credit for achieving goals. Ole insecurity, ole musue e fa asoa le ngaluanga. Ole musue ngalue matangata. O ngalue ko kasi yale nga oi. Hello. O mea MONI whatau nā mea insecurity. Oi po security for. Okay, let's talk about insecurity ki mamlamai security. Common traits of insecure leaders. O mea nei longo fia ia ia tai e te le mwhainga whaasua le whainga lua miskaka. They don't provide security for others. Ele saunga le mua iska ke ora ko kafa. They take more from the people than giving them. Nga mimiki ya. Nga mimiki ba ya nga le se beva. They continually limit their best people. Understand? Le mo ka ko English. They continually limit the organization. Fakalo fo le sile fai pa kai wa mamlam. To improve security, you must know yourself. Give away credit. Get some help if you need help. Au ke ngadue ko kasi. Au ke ngadue ko kasi. Au ka fa lo le ka ko poina luma ku e yele ki nga o nga o ma nga ka ngadue ko kasi. Number 2, self-discipline. The first person you lead is you. O kaka ke mo mua ka ngai kai pa o me ka self-discipline. O ya o self-discipline is the ability to control one's feelings and overcome one's weaknesses. O me moni nei fatau le discipline, self-discipline. Develop and follow your priorities. Kuskusi lalo po ame sining kau ya kioi. Ya, atina ele ele mumuriai. Challenge your excuses. O kele yo o kai kele ko excuses. O alte ta i kele fia mai so ka mai ke oi fa excuse. E kele fia la ya la kopa mai fa excuse. A o lo fa excuse fo yo. Fa kalo fo lisi vai ba wa sa o kai. Stay focused on. Amen. To improve on your discipline, self-discipline, sort out your priorities. Fa sa ngai po abe ki silian ka ua. Kasi no kolu. Ale oile le fulu ban fiku al mesili wo fa ngum kasi no kolu. Get rid of all your excuses. Amen. Ngumel suriva. Servanthood. To get ahead, put others first. Servanthood is clearly defined by Jesus in Mark 10:45, Matthew 20:28.
When he said, I came to serve, not to be served. No, sao te au au no te li sao au au no mai nisi a te. That's servanthood spirit. Hello? Servanthood in leadership therefore means the leaders serve others, just as demonstrated by Jesus in that illustration. Truth about servant leader. Servant leader puts others ahead of his own agenda. You are mindful of their benefit. Servant leaders possess the confidence to serve. Servant leader serves out of love. He does not seek his own way. Ole au nga foi kai kai. Isau au nga mile lofa. Ai le au nga maka pepea. Kilo pole wa kai ya mai semea. To improve our servanthood, start with small acts. Start small. Then learn to walk slowly through the crowd. Amen. Yes, you all swing into action while making confident. I'm going to serve. I say, serve. God is good all the time. Number 20. Teachability. To keep leading, keep learning. Ingat ia fa mo peo kai mo kai. Awa akili. Sikaki akili. Ko anga mai akili. We will never stop learning until we die. Apostle William. Ele maftanga ngali imalulu mafkanga ngali ya o ka ele fa mai lang ele fa pe o fa kwa me o professor me ya le ai o le fa ka fa lisi ba o ngali malabi. We learn together. Hello. Polalo ko inga malu mo ko malu le kai lo mo ko. Awo ke musu ya o inga pe oi. Amen. Teachability is the ability to learn by instructions. Meaning you sit down, somebody else comes and teaches you. And especially well known I go south Pio vai vai Pio coi come foi quella unga lungo sa bulla we fi fa lo me la lunga but hey a teachable spirit. I've spotted more Pastor Seppi. Love Pastor, you are modeling this really, really well for us. Tato foi to ina. Ke o ko fa pea o ngai foi au fo wo fo ile fa ngi mo me kele. Uma ko foi le fa le. Se o me o e ka ko fa ka ele ka ko le o fa ma ko pe ngo ko fa long mai. Angle fi me re ke le so kai lo. Amen. Ko anga mai la ye o fa ka ko. We are all students. Teachability is teachableness, being able to sit down and learn from another. Truths about cultivating and maintaining a teachable attitude. Take no shortcuts. Awal ki pia pionga. Kong yu mal kau. Sau ya onga. Fai kau kus paya. Kakalo. Anga bongi. Alun pa postari. Alun me levo seki me fe au gelok yai. Ya oi. Ai lo muli lo fe au. Lo fe ka muli mai oi. God is good. Trade in your pride. Trade in melo ka ber kwai. Ai fa ka ukso ka ber fo. Kiai mai lo. Kiai mai le tafu sa ta ke riso lo fa ma wolunga. Ai avakule loko ma wolalo Yesu le nga o no sa ko lu ma oi. Never pay for the same mistake twice. Keep on learning, keep on growing, and keep on leading. To improve our teachability, observe how we react to mistakes. Learn
in an area of your strength and my strength. Concentrate me ngai ke lelei. Ai vai me ke vai vai. La lelei fi ke. Amen. La lelei John. La lelei Semi. Concentrate on me ke malo se sa o ve pa le ai mo se me vai vai ko dia. God is good all the time. Finally, fa ka fa wo ma. Ko kasi me muli. Number 21, vision. You can see only what you can see. Sko ingo apelam. Yeah. Se o afia mai ngi le kali o liskama o kamal fo finge esse fo finge bolonga fai ma usuli. Mas ko sau. Sau ki kilo ngai. Fai kau la fa kula. Ola fai fukuma, a fai kau, ola fai ola fa kau. Hello. What you see is what you get. So vision is having a plan for the future. Seeing what God has for you. Truth about vision. Vision is everything for a leader. Vision is a part of a good leader's life. To have a leadership vision, listen to the inner voice. Listen to unhappy voices. Listen to successful voices. But most of all, listen to the higher voice. Hello? Follow umma menga. Yang ai va ya kidia la ia. Ya, o mo lo fa o le ya more vision. To improve your vision, measure yourself. Do a self-check on yourself. What makes me cry? You ask yourself. What makes me dream? What gives me energy? Conclusion. Our greatest role model in leadership is the Lord Jesus Christ himself. There is no greater leader than him. He is the greatest ever leader. And he is coming back soon for his chosen and appointed leaders sitting here and who are listening and are serving today. He possesses all the 21 qualities we talked about and much, much more. He alone is the rock. And we can all be a piece of that rock. Do we agree? Give the Lord a hand. I am honored. I believe we are all honored to be able to have a moment with Williamu during our lifetime. Whaftaile tu o tawa istangata mawhainga manifest me ia. Tele mene in real life. To God be all the glory. Whaftaile tu o mo Apostle William. Mo se whataita inga LELEI na ia tu o mo tātou. Te mana tua tala lisi tu maiti te mātou senga tau whau te mori mau te mola aunga. Ai whamai. Siri mai kong whamai. Ia o Yesua nga ia. Ele mwhainga ka ola. Whainga mea whaku Paulo o tangata ola. Pe telu o tangata ola. La kong whaikau ke kiokus pa ia. Ai ke loinga la oi. Even more effective. Ako whaku ai whamai a whaku. I have Williamu mafoe. I talked with him. I shared a meal with him. I sat down and listened to him. And I witnessed what he has done. He lived the word of God. So I'm glad that whaftaile tua mausina wanoa ui nei titi. O tā wao mai se mea whapena na challenge ei ta. Tā te whia whapena fo ina whia whateitai. Tātou te whia whateitai uma ia Yesu. Ai whaftaile o mai se whateitai inga lata mai. O se o tātou ta maa apostolo. What a wonderful demonstration. Have a village. Please take to heart and take home what we learned today. And let's all do our best during our time as leaders. Doing whatever we're doing in God's harvest field. And expect to meet the Master anytime with joy unspeakable. And everybody says, Amen. 1, 2, 3, to God be the glory forever and ever. Amen. Thank you.